Maraga sirok kedaharo janda basokai namun rokwa si tamaneneng we na makasisi tu daha hedende awe maraga si ko tu ditadahan do neneng hai neneng aga si pako na muusok kwa tu ditahe maraga na mondo takabenye makasisi aga si pakuo akada ike ngkato malako lakainu nagaga lakainu fa janda akada ike manunggak ko sisilang ngoto no na mungka masisiloto hai neneng maragaw aga pakwo asara ka sedil lo aga si mupusarain do ngka si masak ko kutunri he parino lakai foa nga inahe na kulau mesuk kiko na tudu tawe aga mupusarai asara maragaw lihat kalea sedendeh heri lo beti naga doi ku tanah sedih de pisara sarau lo lihat kiferi numu seding masaran nagaga doi nu aku miskin tuding kalinan do hai neneng yang penting kau pakama semuanre yang penting kau pahere nu aja namon re bale ko naga mengeliam bale heje yang naminya kaluku katun remega ka berkaju la muala aja na kilo dia sekolok meli bale ko naga doin aja na muasara heje namon riando yang penting kahere nu munasu tania ro masalana beti aga balik masalana lo elok kak meli pembalu lo pak datang bulan ngahe nanasya doiku bosek di rupiah reti nahe dia pergi kali asli lo beti na lo kak meli pembalu reti na lah elok kok meli pembalu nanak gadoin no awe kasih na neneng na itu pembalu ke tasi sebu mi rupiah na duan doko nja na beli rodo mai gae tasi sebu ta 500 ke na rupiah muli aga na hatu nenek komo si sebu rupiah do inun to gaga weh lihat to si haya mau bakada te 500 rupiah beti ko na meto ya gaga arak ko meto nda dompe kulo pak kap aro dendo doiku ne ifitriu fan de lo sekolah tak do sebut soso dan rega de ke kan se hauje na ke kan ro anak ku lengi lo badan man rega de ko sekolah weh beti apa di sedeng uluku deh ya ko paku itu pada dingkalina neneng aja na pembalu ke mu pake sahu kaluku na mula virang sahu kaluku na sembarat to hio lo beti awe ya ko nak ka solusin aja na sembarang pak guruanga masa harus tahu kalau lo mau jadi pembalu wala pirang lihat tuh lo beti we ahu lah aja nama masyai sih pak mak bonga aja berjanda aja janda ya tuh naruh ko na jauh rezeki nu pak ida bobongan yo masyai sih kok itu kok tuh masyai kita we abela je rezeki abela dalle ke maseng monrak mite tayo masa se toko dita walaupun ria pak gosip kan masanya hau mite kong kato hedi lo engka di doi ku deh 50 rupiah mindreng pengeli pestiku deh sebenarnya deh nih wah masih aku tapi Paulina nggak nak korek cuma tuh le Paulina nggak kada doy mengelengi anu pembalu mengeleng soft test tanya kan Beti terima kasih banyak terima kasih banyak le bau Paulina nyokong kadoiku lima sebung pindena nggak ini ngeliat tone de 2 sebu pembalu melitona lasuna 2 sebu anak lasunau lo to meliangi kesha si sebuna rolo pak kesha nanandriang anak kok kayak muli pada sekolah beti sekali lagi terima kasih banyak le bau Paulina jodohin udah kong kana doiku terima kasih ufang ngajari oleh ufang ngajari pak nak tuh dita nutulis si fedi nutu dita si feri nutu dita los hai ya tuh kuain do ya kalau yang penting lo mamareng kalina pak watoa kak neyo lo hai ya tuh kuain do nak tenu di tetule makasisi kuele ki disumpange abela dan leke lo neneng nak tenah di mopang ke muasengi ya ko ruhiengi ya ko mangaribin itu tuh ki pintunu ya ko subuh buka nih pintunu supaya tamak mana dan leke ya ko ne rayo te senyum cokolo
ajak ki juga senyum, ajak kita ke senyumnya orang nih kok mata mesuk kok Pak Bella tau aja itu dan lek nu he aing kali naik kita matuai riolo hehehehehe wela na tu di peri nu to anja untuk terima kasih si dita tu lihat tamu su di taruhanmu elau nak he Pak monde de bapak nero yang nak pokok pernah suangi elau nak le ai ingerangi le doi kutu he hindran jon aku reko cuma pangelipestiku tu ne wa masiami kolo elau nak yo sambeji kung kana doi ku matu polinan jo tuimu terima kasih le wih alhamdulillah kana kasih na pangeli pembaluku deh wih untung ke tu me beti sebenarnya baru beti makesil lo melok si fana cuma lestin aja na syarita tahu kada tore beti maseke kada tor makashoa kada tore na pokoknya di sini si tebak si fana tapi aro kada makashoa walaupun na finrene ja doi na bahang elok fadiala tin ne beti lo alhamdulillah melito aja na pembalu tanya gana pa perlu ngeso na de mens na aku pakai pembalu lo na lo meli dolo deh